yanje bakambwira ati noneho ukuntu bimeze ni mumanukane nayo inagotomera muze kwicara muri Kenya ariho tubarebera nibyo bitworoheye kuruta uko tubarebereye ariko urumva inakica none nk'iyi myaka maze gutemera hangaha singisubiye imuhira sinkigizente mbaye wande reka nguhurugera ntuzi kwimuhira twakaza dukamishiriza abapfurere ubu nyine sibo baneze zanka ntibazimaze twakaza tubagaburira wa mugabo we siba batugiriye nabi aho none ugatona ngo umuntu wabwiye nagotomera ati hambira usohoke muri iyo nzu utabwiye uwanyu uwa mwanyu numwicaye cyane none ikimbabaje undebere nk'ukuntu babitonye bakabipanga bakankura hariya hantu bakankura imuhira y'inakinja kiyi myaka yanje uze kuruhira muri iki ndaje imyaka maze gutwikira aha ntaco ngishoboye noneho niyi muhira ninasubirayo naho ntaco nzimarira uracyari umugabo wo kugira icyo wimarira baraje bankuyiriya narimenyereye mbyuka mu gitondo nutwo tubiri dusigaye kadukura mu duta tw'icyayi kaja mu ruzitiro inagotomera gakoza mu intoki agakuramo umwiringo ibijumba bitatu agasoro mu ruyuzi agasoro mu imbogeri munsi naho inakica umbwire nkaha none baranyandikiye ngo kubera ko inagotomera arayavuye habageze iruhande barantaburiye barampimye ese mwana wabaye amaraso yabo yabagezeho nawe sura umuntu zirankoze ariko icyo nkundira Imana kuryaga Imana nayo ntimeze nk'abantu zirankoze inakinca kuragira se ngo uzohera muri aya mabuye uri mu kugira ngo uzohera muri aya mabuye ariko ndakubwiye wabonye mwana n'amajana nawe ibyo bamukoze nawe yaragiye yarahurutse bimeze gute ko wageze imahanga ugacece ukaruca akazahora amubaza ngo urinde ariko uranuze ndinde umugore wakubyariye abana barinde ndinde kunyumvirana n'amajana ubu nyine niwe no mu cyaro gushaka icyo abana barya nicyo ishurizo ndakubwiye ngo reka nkubwire inakinca tubona bino bintu ibi bintu aba bana ibi bintu bahaye bikora aba baramubiwanja na inagotomera ibi bahaye bikora ndakurahiye nimba hari inkase yigeza gurisha kugira ngo bajeyo nanje nzozigurisha nubwo ntazigihari matakayo abinoga niyo baza bavuga ngo umenena urahanuye ndakubwiye ngo niba hari inka bagurishirijwe ngo bage cyangwa niba mwana nagotomera arasiza twise ikibuga cy'indege ntaho uzoje ariko niba kigihari indege zigahaguruka inagotomera none ntanisho mpaye mushinja zikagenda nimugoro no kugeza ubu ntacyo ndi gushinja inagotomera aba basaza be aba bana aba baramubanje ngo bajanye inagotomera gwihishwa hari ngo bamujanye gwihishwa hariya niho bende none dore undebere nkanje ngo nsubire mu mabuye kandi ngo nikore ko ndaterura umugongo kamukakira aho urikorera se hari igituzo kigira uracyari wa muntu wo kurengeza ariko none se ukunje ndabuwande ariko gituma abantu baza birengagiza no kubera iki nakica kubera iki abantu baza birengagiza kubera iki isa abantu tuyibanyemo mu buryari iyi si nasanze ari igira ibirungo byose kubera ko abantu tuyibanyemo mu buryarya gutya twagiye duceceka ibi bintu by'uburyarya muri iyi si tukabureka uburyarya kurya ni mukuru niba ntakintu ufashije umuntu ukamureka burundu ariko ukareka uburya ariko uzi ko kugeza ku munota wa nyuma aba baramubanje twari tukivugana ku munota wa nyuma bakampamagara ati bofu ati bimeze gute ati tumeze gutya ati
naho bafite amakaratasi yose inagotomera mu nzu bayabitse bamaze kuyohereza inagotomera agasohoka kanyibeta kaja yarasigaye yitabira mu ruhavu. Wa mugabo ga yaravuze ngo wisi tarakarangaza agira ngo nisi nk'izindi ahubwo baza bavuga ngo wisi tarakarangaza agira ngo yamuburiye ibirungo nuko ariko ariko usarere nk'ibyo bintu inakinje ibyo bintu nibyo byisha abantu. Ariko wa mugabo inakinje ndakubwiye ngo nuzuza ubona umuntu mutahaye mujana mu nzira imwe nuwo muziza mugenda yiwe ariko uzureka kugenda uca mu tuyira uhengereza umureba hageze ureba ko arengutse uzubireka yise mukamina ubu kurikiye agira cyakatira mwana wama uburyarya bw'ubisisi ariko uzagatwenge kamayine yewe barankoze barabinkoze ariko reka nkubwire mwana wama bankoreye ibitanga ikibazo nushaka uzoje mu kazi k'ibihumbi 3 heye nikonjamo bukuru azoza nishyurira mutota kwishyurira oye nukuri kose ndakubwiye ngo nzogakora kandi kubera uwo mujinya ndakubwiye ngo nzokora kano kazi inakinja nzogakora izi nzira twese izi nzira urabona izi nzira zo kuja hariya hakurya si ideni ese njewe bazonanirwa kunkopa itike ni ideni nanje iyo tike bazoyinkopa igitondo kimwe utazi nanje ntazi ndakubwiye ngo iyo tike ya Amerika izoyinkopa cyangwa Canada yinkope cyangwa Australia cyangwa Norvege cyangwa ibi bihugu byose bari mu kujamo nanje bazonkopa itike nabo kuyibakopa ntangwate batanze ndakubwiye ngo nanje bazoyinkopa kandi nzorebana nawe ese nago tumeriwe yaratornye ngo nageri ese aba basaza bibabazo mubera umugabo yamarucara ararumira ubu nyine habe nubwo nuhamagaza ingunga inakinja habe nubwo nuhamagaza ingunga ngo maripo ni hapa dunia niha aha munsi y'izuba icyo bakoreye umugenzi wawe kiza kikugaruka ndahoriraje ariko icyo bankoze iciza cyabikibi kiza kikugarukira ariko ibyo bankoze oye no ndabonye uhawire urengeza amabuye ndebera kaririya niyo shobu ambwiye umwana w'amama yabonye ndebera bagishaga baza banashinyagura boka kujya basanzwe bakora ubusa ndebere nkiribuye ringana gukeye nakinja shobu urebe ibuye nateruye njewe n'iyi myaka n'izi mbaraga aho urya masura byo ndariterura gutya nariteruye umugongo wa mukaka uraka gutya hano mvuge gucika mu kabiri ndasunika narisunitse ngo ndigeza nibwo nateruye ndaza ndinatagangaye noneho narintonnye ngo tubanze gatuje mu rugo imuhira hariya kuzingazingira agatsima nukuri kose kandi nabyutse mu gitondo none usigaye ngira utuwazo tumwe tugatawanyika ndimo kwamasohoka nyine nk'umuntu utakiyafite ndimo kugenda nk'umuntu utagifite amawazo kama ngenda noroma gusa ninka birindi uzugira ngo ibibazo uzicyagihe banyaze inkazi wanje noneho bakazijana n'abana ndi wakazubona ko neza ni kwa kundi ni kwa kundi hakika ni kwa kundi yewe ngo amajari buyose ni kwa kundi namwe niyinga nagiye kwinjira aho nambara ikirato nshira mu isogesi isogesi ya kabiri ndayishaka inakinja ndayishaka iminota 30 ngifashe mu maboko kaza nyifatisha nkayigiriza ibintu paye nsese nduzi ko bari ndafata isogesi nza mfata ngo urusokuzo nkarushaka tuwageze uruzana mu musatsi buri munsi se twe twarugukuragamo niki namajari bunama wazo umuntu azamagira amawazo agatawanyika ukagera hehe ugakubitiye ukagenda sindabona ibintu bibi nkibi mugana wa murerembye ngo isi iraducunda ariko irancunze igukoreye gitangaje irancunze none ngije nuko nta macundu uvuye kurangira incundira ku mabuye